Hey, Rtx300 chu an launch sta KCTV sa. Hey hi aman hi aron tha em nuai ni tanga nuai ni le singa in karnia aman to ber point nuai ni le singa ni dona. Chuan in he bike hi changkang overa YouTube channel a khanin avaya ka full review ka da chu a full review and chuan a oma a en thea chuan voina he mi pathumin an khal chok don ani chuan adang po hi aron thleng le dona an ma ni me na tang hianin aron thleng har don lo an tia chuwang chuan booking saron ti chur chur la a to lo wa tun lai bike chuaka chuan 300cc engine chuak thar vek ani boka he bike hi in chir lawang ron bi chiang vete pui takani pui tak ka khalna vel te poka YouTube a han ka channel a oma los namte channel ti a khanin enanga ta khan engkim chiang zokin ka ron dani voin chu launch program ania thu de kan han soi ve thu soi ve te poka ngai ni chu akha in lo endoni thank you